аял айызынын мөөнөтүндө кандай түстөгү канды көрсө бардык айыз. Аял айыз күндөрүнүн убагында кандай хайыз түстөгү канды көрсө хайыз болот. Кызыл, көк, фиолетовый, жаш бардыгы эмне? Хайыз. Кудра, күрөң бардыгы. Хайдун хатта тара al-bayad al-khalisa. Качан ак выделение келгенге чейин немесин токтоп турат. Ак выделение келди, курсумду коет, атайын өзүлөрүнүн пакталарын коюп алат, анан мынтип карайт. Мурда сахабалардын аялдар ушул немесин апарып Айшенеге көргөтсө экен. Муну көрдүңбү? Тазаландымы, тазаланбадымы? Пайгамбарыбыз Айшене өзүнө экен, аппак болгондо гана тазаласын, калганы бардыгы айыз деген. Демек, айыздын мөөнөтүнүн ичинде келген түстөрдүн бардыгы айыз болуп эсептелет, качан гана ак выделение келгенге чейин. Ошого мен аялдарга мындай таң калып атам да, ата энелер көбүрөөк көңүл бурушу керек да. Суроолор келет, эми аялдарданчы таң каласың да, такыр түшүндүрө албай койдук да. Айтып атабыз, айтсаң деле мынабы кандай болуп калат. Анан мен тазаландым эле, жада калса өзүнүн адатын да билбейт да. Bir gün, 2 gün kan gelip duruyor, toktop kalsa, cüğünü namaz okup başlayıp, ertesi gayre gelip kaldı. Al kan tığınma gelip etken, gedi toktop kalıp etken. Oşun için addamul mutakhallil deydi. Eki hayыздың ortasına girip ketken tazalıkta hayız bolup eseptirilет. Bolgonu kan akpayla kaldı. Oşun için 2 gün, 3 gün tazalanıp kalsa ele, cüğünü öyle barıp namazını okup başlayıp, anan gayre emne oldun diye. Oynanayın biliş gerek da, özünün adatın var. Şu adatının arasında gelingen kan болады. Ortasına tazalık girip etse daha kan болады. Şunu kiçine mınol jeden erejелерди okup koysa, jesilери barıp aytıp koysalar, uşul neseler orduna düşet. Emi uşul güyösü dağı bilbey edet da şonu üç. Bolsa güyösü aytıp koydu da, mındagı андай болдуң депчи. Uşu güyösü erkekler sabaktarga gelip erejелерди barıp ayallarına aytış gerek. Ayallar sabakka жөнөтүш керек. Курстарга жөнөтүш керек. Атайын сабактар болуп турат аялдарга. Акчасын төлөш керек да, окутуш керек.